de sourire. S'il te plaît, tu peux t'élever, toi qui es encore assis. Amen. Merci beaucoup. Alors, nous aimerions recevoir tout d'abord et faisons tous ensemble. Alléluia. Alors, si tu peux m'aider pour que je puisse le faire bien, tu peux dire Amen. Je pense que tu as mangé à midi. Et si tu as bien mangé, tu peux dire Amen. Tu peux dire Amen plus que ça. Alléluia. Amen. Dans la Bible, il y a une histoire que j'aime. C'est quand Moïse rencontre Dieu et que Dieu lui demande. Alléluia.
of people who are here in this they give their life different domains. Some were faithful in leading the cell where they pray. Others were faithful in leading the biblical group where they study. As God said, this was the year to give life. Hallelujah. Praise God. So si bintu bisanzwe ino serire rero si ahantu dukoranira gusa. This is not only a place we gather hama tugasenga tugaca dutaha and pray and after go home. Ariko ntabwo dukoranye mu buzima bw'abantu bwahinduka. It's a place where we gather and the lives of people change. Hallelujah. Praise God. Mvuze mu karere k'amafinansa y'abantu ngaha bakiyamagira ku mani. In the domain of finances, there are people who received miracle money when they were here. Listen. Approach Kelly, she will give you that testimony. She knows how to receive miraculously that miracle. Lives changed. Some people were sick and they were healed. It's many things we can say. I approached some people so that they can testify to us how their life changed. Hallelujah. tugatahura neza ijambo ry'Imana icyo rivuga
Praise Jesus. I'm happy for this evening to be here. I want to thank for what God did for me this year. twagomba gusangize kimwe cyangwa bibiri cyangwa bitatu muri byinshi Imana yakoze kuva igihe washika muri buzima. What God did for me firstly, I could pray before, but since I came here, when did you start to come here? sinzi ko hari abantu bakwumvise ko yaje hano ubuzima bwo gusenga bwiwe butari kirenga mugabo icyo gihe yaciye atangura inyubako ndabizi afite serivisi zo kuvuga mugabo kubera umwanya n'igihe wagiye inshinga nayo byinshi agomba ndamusabe abyagiye mu kibanza kiri abiye kwibandire n'amashyiga. Haleluya. Amen. Namahoro. Ego twagomba kubwira wewe
yari yakabiri ya mbere birabana hari ikintu kivuye kugira ngo itushe imitima ya benshi Somo ya mbere sijabana ikintu kivuye kugira ngo bayikomeze. Ngaho wayigira yiri kuri kiwinga. Praise God. Hallelujah. Byukuri Imana ya kino gikorwa irakomeye cyane. Mashaka gufasha tukayikomera. Kandi tunezera ko wabikoze ko haracyariho byinshi imbere by'imbere bitoni. Ushinzwe umaze ko turashobora kumukomera amashyi. Ibintu byinshi byakoretse mu buzima bwawe. Haleluya. Cyose amahoro. Yego turagukunda cyane. Hama twagomba gato kubaze twako hano ashobora kubona imbere gusa batazi imaze hano ikintu ubu hamaze kingana gute byahindutse mu buzima bwawe byakoretse mu buzima bwawe kuva winjiye muri ino seri jewe ngenze muri serire muri ba bandi bakuwe gushika kandi ari igihugu kirekire ubana batoyi ndavuga ati ibintu batabura kuvuga mu giti kitamenyekana mukazana mugabo ndabatera ku ruhande ijambo cyane umujura umwe atangura kuvuga neza bwari bwa mbere numvise ijambo nk'iryo abo bacaza kuvuga ati abashaka kushora muri kuya twakuze nyine bya bihugu bagaragara niho umukozi w'Imana yasengeye cyangwa se uramwibwira ngendera gusengera bari kubature haba ugiye ku ishuri umwaka wa mbere sinzi n'inzira ya shapeli kwisa ukazimika ntabwo gusenga cyane gushika naho wasanga tuguma kuri shapeli cyane wasanga asenga imisatsi itatu kajuru inzara n'inyota byo gusenga
Jesus